Muzej Vasa u Stokholmu jedan je od najposećenijih pomorskih muzeja na svetu. To ne čudi zbog činjenice što čuva jedini potpuno očuvani brod iz 17. veka. Brod Vasa prevrnuo se i potonuo u Stokholmu 1628. godine na svojoj prvoj vožnji 10 minuta nakon što je isplovio. Vasa još od pre svog nastajanja nije trebao biti običan ratni brod, tek jedan u nizu švedske mornarice. Vasa je trebao biti najspektakularniji brod, ponos i dika, kruna jake švedske mornarice, primer njene moći, uspeha i raskoši. Kralj Gustav II. Adolf, zvan Vasa, hteo je izgraditi najimpresivniji ratni brod tadašnjeg doba, te mu je zbog toga dao ime svoje porodice. Nikad viđen brod do tada izgrađen je bez konstruktivnog plana i čvrstih temelja koji su trebali biti sigurnost uspeha. Brod je trebao biti naoružan sa 64 topa i biti ukrašen sa preko 700 skulptura i drugih raznih dekoracija. Vasa brod se gradio pune 3 godine i njegovo prvo isplovljavanje bilo je dogovoreno za 1628. godinu. Mnoštvo ljudi se okupilo na dokovima kako bi bili svedoci tom trenutku. Brod je isplovio i nakon manje od milje, nakon što je iz mnogobrojnih topova ispaljena paljba, došlo je do problema. Kapetan naime nije odmah zatvorio otvore topova u želji da se publika još malo divi čudu zvanom Vasa brod. Brod se previše nagnuo, te je kroz otvore počela ulaziti voda i ubrzo nakon toga je potonuo i odneo sa sobom 30 žrtava. Kako se nije puno odmakao od obale, ubrzo su mu odrezana jedra, kako se niko ne bi podsjećao na glavnu sramotu švedske mornarice. Vodeći Vasin problem je bio zapravo ego samog kralja. On je samo dodavao i dodavao, bez da su sami temelji osigurani i spremni za svu tu količinu slave i dike. Provedena je velika istraga kako bi se utvrdio krivac ove sramote, da bi na kraju bio optužen Vasin prvi voditelj brodogradnje, koji je umro pre nego što se sam brod završio. Naime, zbog kraljeve želje eksperimentisalo se sa projektantskim idejama koje do tada nisu poznavali. Brod je zbog toga izgrađen poprilično nestabilno. Da se nije dogodila nesreća na prvoj plovidbi, Vasa bi veoma brzo potonuo zbog nekih drugih suludnih okolnosti. Vodeći problem je bila stabilnost broda. Dno broda je bilo preusko da nosi svu težinu i raskoš kraljevih ideja. To se znalo i pre same prve plovidbe. Na testu stabilnosti, koji se sastaja od 30 muškaraca, koji su trčali s jednog boka broda na drugi, brod se nakon trećeg trčanja prevrnuo. No, niko nije imao hrabrosti reći kralju da nije u pravu. I tako je Vasa isplovio na svoju prvu i poslednju plovidbu. Vasa brod punih 333 godine ležao je ispod morske površine. Kako je bio nov i kako je potonuo u delu gde nije bila tolika koncentracija soli, izuzetno je u mulju bio dobro očuvan. Toliko da je nakon iskopavanja čak 95% broda sačinjeno od originalnog materijala, što ga čini jedinim tako očuvanim brodom na celom svetu. Brod je videlo više od 29 miliona posetioca od 1961. godine. Ne zaboravite da lajkujete. Napišite mi u komentarima šta biste voljeli da vidite u sledećem videu. I naravno, subscribeujte. Vidimo se. Ostanite uz moj YouTube kanal.